Zlatibor će ove godine dobiti jednu značajnu turističku atrakciju. U pitanju je panoramska gondola duga 9 kilometara. Biće to najduža panoramska gondola na svetu. Izgradnjom Gold gondole Zlatibor pravi se iskorak u oblasti savremenog turizma. Gondola će vazdušnom trasom preko Ribničkog jezera da poveže centar Zlatibora sa ski centrom Tornik. Kapacitet gondole, koja će imati 55 kabina, biće 600 putnika po satu, a vožnja iznad zlatiborskih pejzaža trajeće 25 minuta. Zlatibor ove godine će dočekati otvaranje i početak rada Zlatiborske zlatne gondole, koja povezuje centar Zlatibora sa vrhom Tornik. To je najduža panoramska gondola na svetu, duga oko 9 km i savladava nadmorsku visinu od nekih 531 metar. To će zaista biti velika atrakcija upravo zbog toga što je najduža panoramska gondola na svetu sa jednom međustanicom i 36 stubova. Meštani i turistički radnici Zlatibora veruju da će projekat najduže panoramske gondole na svetu pokrenuti ne samo tercijarni sektor Zlatiborskog okruga, već i zapadne Srbije. Na samom Zlatiboru, osim dolaska većeg broja turista, očekuje se i promena privrednog ambijenta s obzirom na sve veće interesovanje investitora. Imali smo slučajeva da na sam pomen imena gondole, odnosno početka investicije, veliki broj ulagača iz zemlje pre svega, ali bilo je onih zainteresovanih iz inostranstva, su uložili svoj novac u parcele u neposrednoj blizini početne stanice. Očekujemo u narednom periodu da će velika ulaganja biti oko međustanice gde je planirana, odnosno pored Ribničkog jezera koje je planirano da se prenese u turističke svrhe, da se koristi za plivanje, za zabavu na vodi, sportove na vodi i tako dalje. Međustanica kod Ribničkog jezera biće srce gondole. Oko jezera na površini od 200 hektara razviće se novi Zlatibor, koji će biti centar zdravstvenog i sportsko-rekreativnog turizma. Od Ribničkog jezera put se nastavlja ka vrhu Tornika, gde će se na visini od 1496 metara nalaziti brojni sadržaji zanimljivi turistima. Pritom će uživati u pogledu na Taru, Durmitor i Jahorinu. Jednim pogledom obuhvatit će vrhove Čigota i Murtenicu, kao i brojna zlatiborska sela. Takođe i vrh Tornika, odnosno izlazna stanica, će biti uređena u skladu sa prirodom, to svakako, ali i sa nekim tražnjama turista, sa prelepim vidikovcima i nekim savremenim sadržajima, malo i adrenalinskim, koji će zaista biti novi za Zlatibor i za taj deo Srbije. Verujem da će ova zlatiborska gondola sigurno Zlatibor staviti na neko prepoznatljivo mesto ne samo na turističku mapu Evrope, već i sveta. Gondolom će se do Ribničkog jezera prevoziti i meštani okolnih sela, jer će to biti najbrži javni prevoz na Zlatiboru. I ne samo to, ispunjavaće sve ekološke standarde, te neće zagađivati vazduh u ovoj vazdušnoj banji.